fata neza ngiye kumera nk'ukamunye burundu uri wa mugabo tujane urimo uravura cyane rimwe urimo uravura cyane nuko kuvura da shaho ushaka kungereka ku izi minsi mibi maze rero ntakuriturira aha ngaha ntakunyuzamo urusha ukaza wabaye amaguru agatangwaye n'amabinga rero ahwere ikibazo cya nyuma uravura naguvura mvuriraga he ntabura nuko ntakubwiye nje ndi umuvumvu ndagira ngo twakire Sabi na Kiyaman mwaguruke tubakire ladies and gentlemen Ahmed mwaguruke quand même la même chose bien twaguruke tubakire mureke gutaha abahungu bagiye kudusetsa abanyamakuru nimwe mutinda gukoma amashyi mukomera amashyi aba bahungu barakoze iyo umuntu akoze mujye mumushimi si bakoze neza n'ubu baracyakora fresh kabisa abantu mufite amakampani brand ambassador wa Mitsutari wa phone yazigurishije ndabona mubona reka twatime Kiramani Nasari amashyi menshi ladies and gentlemen twari turi kushaba bimenye gute ko ngo rufege uwo mugabo ahita amenya ko ari njyewe uvuye aho ngaho mpaye nka data rutamiza abiri ntuzi urambamo mwatuje turakorana kandi uhore bamenye ko ntari umuganga wa nyawe babwire iwe data we ko nari nguhaye amafaranga go guhora wari ukubweja guru kuvuga ibiki uya da uke ntacu nawe bari manganye ushiremo inyorosho wajane kugarure ruguru uko niko byajyana nubabwire ko ntari umuganga wa nyawe shawe bishira muri ribi itagiza buretse yego kwege cyaturi kumwe mwa ambe kuvura umuntu ayitareka kuri polisi ngo Miriwe muraho bakuriya mukomeye niwe dogiteri nsabe njyewe barabandangiye ngo muravura turavura cyane ukuguru kwanjye ufite ikibazo ukuguru ufite ikibazo bambwira gukuraho rikaka nkuraga uri kaka ibi ndabizi mutwate subura mumenyara mutwati agira cha anyakuzi ati sara niye mutwati ari namakuru mutamenya mutwati ninje buriya wamuvuye akanyabugabo ntamuvuriye akanyabugabo da ntabwo abagore bo mu gihugu cyo bose nabe ninje buriya wabikozeho ari insinga nahujije rero nareje kwivuza naruje kwivuza agira neza agatebe empty chair urihuse cyane hangane ange yihuse byaraga ibihumye uramenye aho namenye ibyo umereyemo mwiyo ntebe andashaka icyane ndakuvura urakoze kuri gutinda oya ntabwo ndi gutinda mashaje si urazizi mashaje akaguru rero karimo ikibazo bana hano uragenda agatesha we genda gake wikikanga ni uko utuvura ndagahengura
buretse ndagati bwa ndakuvura sibyo ndakuvura kandi nyivura inyuma buretse gatari kurwikangi nta wajuje gushaka ubuvuzi okay so nari ngeze muri kimwe cya kabiri ubu kenda gukira ndi kubyumva hari imitsi nkoraga nkahita numva ko birakira bikaba bizima mbere na mbere se urishura angahe kugira ngo agukorere serivisi nziza urukundo rukomeye cyane ra birakomeye birakomeye mubira ngahe mubira ngahe imvune nk'iyi yoro imeze uku ni miliyoni imvune ya miliyoni ta ndumva mutanahenda bakubura nake n'igice kuko ese bibaye n'igice gusa bibaye n'igice gusa uzi nawe wanyumvishe neza uvuze miliyoni ubundi akaguru kangana guca ni nk'ibiri kuko abana bo wenda ari umwana we bikumvikana rimwe n'igice wayifata kuri mukuru ni ibiri umurira ngahe miliyoni 2 n'igihumbi igihumbi cyo kwaka umumotari kugira ngo ubwo ushobora no kutava hano bitari byagira kagira umurira ngahe miliyoni 2 n'igihumbi okay urambura nyine cyangwa ndakuvura kandi urakira kumure sibyo vura ibyo vuba bo wavunitse niyo ari kukujya no akosha iki uguri kuvura uri guhura kuvura uraba muzima humura wikikanga okay so wavunitse uri mu bikira ko mugeraga ibintu byo gukubagana cyane kagenda murerera murangaye ubu wasanga ari nk'ikimoto cyakuri nawe urumva ku rugamba twagiye turi n'aba ku rugamba nako kwahaza biri ndabashaka ndakabura karite yose ndagaruka gutugu ku rugamba wagiye ku rugamba nararurwanye da uruhe nzi nk'umukobwa aje kugusura ukabura agakingirizo ukazenguruka ahantu hose hari urugamba rurutugora ntabwo wavunikira muri ejo nabi nabuze umuntu wari gukata mu baturanyi imbere inyuma agakingirizo imbere inyuma agakingirizo reka akabuze neza naho kwimvuna nyinshi cyane urugamba we urugamba pe nizere kurangura agakira ariko umva nkubwire nje banyita dogiteri nzara okay akuru kukumva ndabyumva ko kigaye ugira amazina ngahe egrede mbumbashi okay ukumva imiti ziri kujamo ndumva kosa umva we kinda gaje haguruka kabaye kazima kaguru byashize haguruka gende turebe uravuga ukuri haguruka ugende sha biragenda kuninagira naho bikize ongera wicare sha katurebera birakomeye ahangaha bire bikomeye ngiye gusunika guca nkuru ukoze siwe wikikanga nuko mvura sha genda haguruka genda turebe haguruka turebe biri kwanga none biracanga ururugurura nawe uri kubona ko urimo amafaranga miliyoni n'igihumbi ni miliyoni 2 n'igihumbi uravura ntakuvura ndakuvura wavuye icara pe ntabwo bitari kuba bizima we urakira ariko humura urakira tande utaba kandi yes afande yes ndi afande
Yes, inde. Yes, sir. Sha. Avuye. Eh. Amazina karaga abayobozi sha. Niko Eh? sha. We, Okay, nagiye kwivuza ndaje. impanga sha. Sawa. Yemo. Yego. Uri igiki. Tomo. Ako bavande kari kankanze. Ako ntacyo sha. Turebera uruguru kana yanjye. Baragiye babyimba. Fata neza ngiye kumera nk'ukamunye burundu. Uri Wa mugabo. tujane Urimo uravura cyane. rimwe Urimo uravura cyane. nuko kuvura da. Twaje rimwe. Bakira. Urakira. Uraba muzima uratahura uko uririmba ibitangaza. So. Henguru. Ibi byo nibitakwisha biragukiza. Ube witeguye. Rimwe. Bakira. Gatatu. Urabyumva ute? Ubu wagenda mpereza miliyoni nzanje. 0.8 zana ngushirire n'imibare zijanye n'ibintu. Mwakwicara. Mwakwicara. Cyane hari umugwayi waga muganga amabwiriza. Ngiye kongera kukubaza. Uravura cyane. Uravura cyane. Bra nuko nakubwiye bya musuwati gusa. N'uyu burusumere tumwumvaga simuzi ngo ntinamukozeho. Ntabwo nawe mwumvaga ari kuririmba ngo afite inkoni, ngo afite amasosiso, ngo ibirane byo babimuhaye. Amakuru mutagiraga neza. Birana bivanye Buganda. Mu gihugu cy'u Buganda. Nakize cyane. Ngo kira. Nakize cyane. Ndikwihuta. Haguruka urebe. Nizere ko twajya kunyicaza. Haguruka urebe ariko turebe. Ushobora kuba wumva mwe biracyakujya. Nakize cyangwa. Urukumva umeze gute? Ndumva narakira. Urukumva? Ndumva narakira. Ababirimo abazimu mana. Dogite. Wamvuye. Wamvuye natako. Dana nongere. Naje bambwira ko uri umuganga ukora uri kamengure bwa nyuma. Witegure. Ikibazo kiri hano ntabwo kiraho. Aho simara hakaraga gashabu. Tugiye gukaraga mu bigende bite? Tugiye gukaraga mu bigende bite? Ntabwo ngambo. Nuko bigenze cyangwa kanigendera. Genda. Uri umuganga cyangwa? Nimbaza menshi nawe urabyiboneye. Zindukana gumwako mu gitondo kugeza nimugoroba. Okay. Naje kugurukanje gakora hasi none ndi kubona katari gukora hasi. Kasuzi ko kari kameze. Ngo nta huro kubyiyumvamo ngo kisubirizemo. Ntabwo mwabaye muti. Shaho uzaba kungereka kwiza iminsi mibi. Maze rero ntakuriturira hanga. Ntakunyuza mu rusha. Bukazo wabaye amaguru gatangwaye n'amabinga. Rera hwerego. Umuntu agerageje bikanga nawe uko nako byananira. Ntabwo naje kunyira. Sekwa kiko. Gondi? Igicu. Kidomo. Kuvugira ngiye cyangwa? Wabukuru gutwa. Nchakwahara. Kubona wuzu. Nabone ibintu nk'ibi nibikabure no kuvunika. Banavunitse gake. Yo havunika n'ungoro udandi kubona rungana nk'urufuka. Kurorera mwishingwe. Avunitse gake. Urugabo ruraje navunitse uri umwana. Wari ukuja kurira ibiti wabuze. Kwa rubani. Aha, yemwe. Wagira ngo bagicukuye mu bwonko neza. Ngo niko. Ziba.
ngo bapfuye oya ntuzibe sha ngo bapfuye bapfuye ni ibintu by'imisenyi byiri iwacu hakaba ari n'umucanga hakaba ari umucanga wo kubakisha yego ibyo ukina nabyo uri umuyobozi si dukina na barumuna bawe sibyo nzaje ndabakina nabo barembere bahuyaguye bagushe neza humura nzaje ndakina nabo pe mwakoze kuza ariko mwihangana ngo serivisi zabaye mbi ntacyo turi kumwe none ngire nde igende ikibazo cya nyuma uravura naguvura mvuriraga he ntabura nuko ntakubwiye nje ndi umuvumvu ndi umuvumvu bano bahakura ubuki ibintu byo guhakura ubuki buya no kugura kwanjye naganda amaco y'indabo amaco y'inda yewe amaco y'inda ngamerekeza tujane ko wavunitse nje ndi muzima merekeza abo nka nimero za ambulansi babwire ko hari umurwayi w'intumbi merekeza twajya kuvuga bagamera dijeheza shawe hekenya ngomenye biri gutitira nk'ijuru ubwoba kuri gutuma mbiri cuya merekeza shaka heza merekeza uko wabifashe nk'aho byari seriyera wanyitse ko bapfuye mu mutwe gusa inama nagize kwibesha gukomeye guco ngo ndi igicucu umugabo ndikigo erega n'akandi kantu ntakubwiye utari waza uri mwiza unsaka mutesi ijoro ubona wowe ni umukobwa mwiza cyane narindi ugeze mutesi ijoro usanga Pamela canga umugore wa Debeli sinongere gusubira mu canga nawe kanze mbitekerezeho ntabwo ubona uratunjana kanze mbitekerezeho ndebera mpace ndorere ndagenda wivureka ndagenda pe unjanye he unjanye genda ujye gusobanura nimbuvura cyangwa unjanye he wa mugabo unjanye hano rero nifite amahoro ganjye hano nta muntu ari gusagarira nawe unjanye he wa mugabo uravura naguvura ntamvura ndaziba ndahora ndongera kuvuga ikinyarwanda nari kujyanye rero urongera kumva nakomeza itegeka paka ariko ndabizi neza ngiye mu ijuru ndabizi neza ngiye mu ijuru twagiye rero abagezeyo barakwiriye